Ho imollwa ha phepelo motlakase ho etsa nalane ka morao kengwa tshebetso matsatsi a 20 ka tatellano ho ntse tswela pele ho sia Afrika Borwa ka ra lefifi la bonkantjana. The outlook for load shedding at the moment is that by the weekend we should be looking at stage 2, depending on units coming back. But of course, the system remains unreliable, it remains unpredictable. Tshebetso ya station sa motlakase sa Kuberg seo e leng sona fela se fehla motlakase wa nuclear kwano Afrika Borwa e tlo atoloswa ka dilemo tse 20 ha sa kusile sona se tla sebetsa ka botlalo pele mafelo a monongwaha. We are not advocating for a sudden overnight move to 100% renewables. What we're talking about is the commencement and the continuation, in fact, of a journey towards lower carbon emitting technologies to generate electricity. Ho hlokeha diranta tse trilione felwane pedi bakeng sa ho tsetela tlhahisong ya motlakase wa Mehlodi ya tlholeho pele ho 2030.